cerita anu, Mbok. Hah? Nak derah anu. Botim paru. Siku eh. Dewa apa lah Lenge lo letonuna? Iya. Oh, pasti kena setelana? Iya. Sedang kali ketik daun tiram botim paru. Sirito ni mineral cinana. Iya. Botim paru tu panjak baru. Pede pelenge tapale botinge. Pede pelenge pale botinge. Mate botinge mate tendriwa tinggi. Rewat tompana rewat paberena. Rewat tompana rewat paberena. Tu si botim paru. Ketika tilang panas ya, Mbok. Ada yang pasang isimu. Jadi macam-macam ya. Kalau kesotin dia nak kena isi. Iya. Sampaikan dulu atau anu giginya. Tahu ya kira. Lah tuh mentu Sarawak udah coy ya.
Makan dah tu. Beh, macam itu. Boleh makan cabai ambo pun Rudi.